Le kaunti ya Kitui yose namba kwa Utumii Muthuku wa mbesa cia mwene mthi kwisilanzia cia kivathukanyo kwivo kwivathukumi manzeve kwiva milati nusu na kutumwa itue ni makontrakta uthoiwe wanza itena mavalua kana title deed pamwe na milati ya nzeve na ile tononyo valayi Kwianana livoti ile levikia mesa vilingwa muvu va mutongo TV ni kana serikali ya kaunti ya Kitui thitwe yivathukumi mayo kwisilanzia itatu ivola ya ECD payroll manual payroll na ilengi ya IPPD valathukumi manzeve manevwe kimantho cha shilingi milioni maana thanthatu miongo kenda na itatu ngili maana ana na kenda maana atana miongo thanthatu vala alimu na thuku make valwa mendeni wa kilenge siki alimu mayiwa ngili maana atatu na emwe ngili ya nemo miongo etana ile maana mwanza na shilingi miongo na kenda na mathuku make valwa mayiwa milioni ya na emwe ngili ya nemo na miongo etano maana atano me miongo nyanya na ina pala Kwianana nzama ya wandikani va sIlikali ni akaunti ya Kitui inawetie mtheni wa livoti kana ndihanengane lingilia wa kuthukuma kathukumi make valwa mtheni wa sIlikali ya akaunti ya Kitui kichonthe kitumwa sIlikali ya akaunti ya Kitui yasia mamilioni ma mbesa kwisila uthukumi wa nzeve itina sIlikali ya oyo sotongwe ni yethi kwina mathia mambe wa shilingi bilioni ili vala service committee kuthima mathia asu endi committee sio mina kuthiana mathia asu ya tongeza livoti iwetete kana mathia alama ile kuivwa ni mabilioni imwe ngilia na miongo na kenda maana ana miongo kenda na ile sIlikali ya akaunti ya Kitui nthini wa livoti ni ithitwe yitwa yisia milati ya sIlikali nene itumia mbesa cia akaunti sIlikali ya akaunti ya Kitui inatumia milioni itatu kutwa yisia kuvanga mivango ya nzama ya magovernors ile ithai community magovernor on the mapa Kenya mivango yoyele kuvangwa ni mbesa cia sIlikali nene pia na livoti sIlikali ya akaunti ya Kitui ni athoiye wanza cia milioni cia mbesa cia mwene nthi patema valwa ma itheka isuka na title deeds kiwanza cha mbe kimwingi kila cha thoiwe milioni itano ngili maana nyanya kiwanza kingi na kila cha thoiwe cha madhao kimutomo na kila cha thoiwe milioni ile ngili maana thanthatu ende vaima valwa makwonekana itheka isu ni mali ya sIlikali onawe va sIlikali ya akaunti ya Kitui yavitukisia budget mwaka wa ngili miongo na ile ngili miongo na itatu budget ile ya kimantho cha shilingi milioni maana mwanza miongo thanthatu na itano ngili maana atano miongo mwanza na thanthatu shilingi maana ana miongo thanthatu na kenda mbewa kwa samawani ma NND vale china wako vetukiria budget isu niwa maintie kwa samawani ma NND matuku 13 na 11 ma mwezi wa mbemu mwaka wa ngili miongo na itatu hiki otena katiba ingilivoti ni onekana sIlikali ya akaunti ya Kitui ni atumie mbesa cia mwene nthi milioni itatu ngili ya nemo miongo kenda na ile kwikia gate ya skulu we mwana wa kisasi ulawi wa dini ya kisasi Kitui ruro mulati ula wele kwikwa ni sIlikali nene livoti ya mwiki wa masavu ni kana sIlikali ya akaunti ya Kitui atumia kimantho cha milioni 5 ngili ya nemo miongo na kenda maana thanthatu miongo kenda na thanthatu kwikia uwe wa chinling na kiyo kiwanza ni cha matho cha mutha yeke awiyo na gate inge skulu ni wa musingi wa Kanzazo na yenge yeke awiyo na gate mwana ngolu si wanza cia matho skulu ni wa Katuni secondary endi Kwianana livoti pamona ukunikiliwa akaunti cia sIlikali ya akaunti ya Kitui milati isu yonthe ni yanangiwe ni mwene nthi na vai kindu chonanwa ingende no livoti ni kwanyagana bena milati kwa mite tina kuvathi wa mbesa mulati wa mbe ni mulati wa kiu wa nzeu ulawi usini wa nzeu na lawa vathi wa milioni 11 ngili miongo na inya maana ana miongo na ile mulati wa mbesi tuko yemwe wa mbe mwaka wa ngili miongo na ile ala contractor usu amina kuthukuma wewe milioni 5 ngili miongo nyanya na emwe na shilingi miongo na thanthatu na kuliongelwa vinda no kana kuendesha wya wake ukodi wake wale anonu wana sIlikali ya akaunti ya Kitui na hindi evetanga kuma mulati ni usu na wakwama mulati unge na wala kwa meta no wala wake ucha muane wala mabadhu milioni 5 ngili maana thanthatu na miongo ena maana ile miongo 3 contractor ayo milioni inya ngili maana nyanya na kenda maana mwanza miongo 5 na 5 na atia we ata minute mbesa cia mwene nthi no siende na kunyokibu milati isu ete uthukuma so kwa kithombwana ule va musini wa Kitui na wala vavathiwe milioni miongo 35 ngili maana atano miongo 85 na shilingi maana atano miongo 55 kuma matuku 15 mamwe wa katano mwaka wa ngili na 19 waileta kudhala matuku thanthatu mamwe wa kenda mwaka wa ngili na miongo na imwe contractor aibwe milioni miongo 8 na mwanza ngili maana atano miongo kenda na kenda maana ana na 10 na ile ndi Kwianana livoti ya sIlikali ya akaunti ya Kitui weyola wathuku mwenu wake manzo cha milioni maana ele na 13 maana ele miongo 5 na mwana shilingi 10 ile wala contractor watie we usu na uthuku miwa kwama mbesa cia mwene nthi no siende na kunywa kibu mulati usu
wote umatethia kuongenekana na movya wa uiti nikana bena mulati wa bathiwa milioni maana 5.7 na itatu ngili maana 5.5 na itatu maana 5.14 inde vai records kuonanya uthukumu wa mulati usu na balawi na kyo senyanikana serikali ni vathite mulati usu ingi mbesa ingi nthini wa budget ya mwaka wa ngili miongo na itatu ngili miongo na ina livoti bilingwa mavo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui. Nito Onesmus Chalo.